دوستان عزیز، شما خانه‌خوار باشه نوارا نگذرونین. یک 6-7 دقیقه وقتتون میگیریم. پروسه خانه به حد زورای نزدیکی تشنبه دهید. 3 خانه تگش پدوال، 3 سوتیق زمین پیش مسجد 5 وقته. نوارا تا آخر تماشا کنیم. بهترین واریانت یعنی که در محله دریاباد دوستان قرار داریم. از اینجا به همین گردش لنینگراد تقریبا 6 کیلومتر راه مسافت داره بچه عزیز. ویدیو را تا آخر تماشا کنین. لایکاتون نمونین، подписаться کنین. انشالله که بهترین واریانت برای خرید کردن و نرخ ارزان دوستان. نوارا شروع میکنیم. برادر عزیز، گردش لنینگراد. اینا دوستان اینجا کنشگاه مارشروت چیلیاک خلاصه. دوستان عزیز، ما محله دریاباد میریم. اینجا با نوارتون میکنیم. تماشا کنید. اینا لایک رو مونین، подписаться کنید. دستگیری شما پیشروی کنید بچه‌ها. ان شاء الله که خانه پروسه خانه زوره بچه‌ها. تماشا کردن گیریم فقط بچه‌ها. دوستان عزیز، این محله از اون طرف آمدیم. سنتر لنینگراد دوستان تا اینجا 1 کیلومتر. ای گردش لنینگراد تا اینجا 6 کیلومتر دوستان راه مسافت داره. این همین دوستان خانه ما های مسجد نگاه کنیم بچه عزیز. این همین دروازه که دستین کو، این همین دروازه مسجد 5 وقته بچه ها. این دوستان او طرف مکتب های خیلی سنتری لنینگراد دوستان عزیز. انا اینجا باشه بچه عزیز خانه ما های در عموم 3 سوتیق زمین، 3 در خانه تگش پدوال، 2 نمودی حجت خانه، 2 نمودی بانیای درونه بیرونه، حجت خانه درونه بیرونه. خلاصه دوستان جانتون اگردون لایکاتون مونین. همین نواری من در فقط لایک مونین بسه بچه عزیز. ویدیو رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوستان عزیز عین حال کار رفته سای 96% 97% تمام شده. همین کار بارن همین تونکا فونک هستن بچه عزیز. نگاه کنید که حوالی استیاشکا این همین بالا را بردارو خشرو کده با دلچی کده میتن. همین نرخی که من میگم همین زبار با دلنشی با چی میگن شبکش هم میکنم میته. خلاصه گپ نه دروازه نه تریزه لسینسا. اول این طرف نشان بتین دوستان، بعد خدا خواهد داخلی خانه ها را. این همین حالا دوستان نگاه کنید پروژه. این برادر عزیز دیرش پانوسی محکم کرده گه. این اکنامیش دی پروژه در اینجا آقای این دوستان دیده سنوا آوش. انا در اینجا حجت خانه بانیا کخونی. نگاه کنید. اینجا دوستان حجت خانه اینا. این همی حالت کردگی کفل. مقصد خیلی هنگی شوبا بروچ خیلی فسان کردن. خلاصه خیلی دروی پلاستیک بچه عزیز. انا اینجا با شکر جای بانیا. این دوستانی قندم خلاصه که بانیاش تیرزه در اینجا باشه کوخنی ما دوست عزیز. این برادر عزیز مسئله کوخنی مثلا یادشم میگیریم. این همین حالت آباش را میگذرونن یا شکل. خلاصه گپ اینه. خانه که میشه بعدا دوستان تگش پدوال. اینجا هم یکون چی بفراتون میکنیم وقتا. این نگاه که اینجا شکل کردیم. نواردا میره تگیم. جستیشکا مقصد برای باران زشته. اینه گلو را بینید دوستی عزیز چی خیلی خشرای دیدین ارچه مقصد کی بهترین جوده. انا تگش باشه اگر من آز زود میدارم. نگاه کنید آز زود میگرده پدوال.
подвали калон бародар азиз. Подвали калон. Бетонош гаусташ стяжка. Хай барои имсол свет чикадаган. Ин авай шагзарандаги турбо. Ака созен ака. Ина акамон бача азиз нагуфтанам уна ки биен салом кунед. Устои тункафон ай дӯстон. Мисол кадомитонда устои профессионал дар кораи тункафон дар кораи. Ина акамонда ман номерошам мегзорум. Мегӯ ки нами номерои ака гуфтам мондам ку. Ин ами номерои фақат барои тункафон метавонед дӯстон шумо занг бизанед. Иҷа боша бача азиз. Нигоҳ кунед. Гостиница. Вақти омадем як хона, ду хона, се хона мешавад. Ина калидори мо дӯстои азиз. Ина. Якум хона. Хона як бардор азиз. ҷоша хеле чӣ гирифтаган. Леноним. Як тиреза. Яра ҳамаша кадам метан дӯстон. Ҳамаша мемонам метан. Ана дар иҷа дӯстои азиз. Хонаи деям. Ина бародар азиз. Дуюм хона. Yes. Ами дарошам хишракай. Чӣ дора? Эҷа боша акар хоначаи сеюм бисёр аст. Амиш хоначаи майда мисол печкара мемоненда ай кӯдако мисол дар ҷои гармака места. Тирезаҳошам бача азиз босифат. Ана дар иҷа бародарои гиромӣ тирезаш ҳоҷатхона ва ванна як ҷоя кардагӣ. Термос. Дарш. Хулоса нам хеле гапо. Шумо дама дӯстон 5 сония вақт метам. Ҳамаата эҳтиром мекунам, набурда лайк монен. Я лайки шумо иншоалло ки пешравии кори мо дӯстои азиз. Нархша муайян мекунем ба дӯстон навора ҷамъбаст мекунем. Дӯстони азиз, дар масъалаи нархи ҳамин хонае ки ман абзораш кардам 640,000 сомон бо иншоалло ки савдо мешавад. 640,000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо. Метавонед маълумоти праша бигирен, оиди хона занг занед, омада бинен. Худо хоҳад маъқултон мешавад бачаҳо. Худо хоҳад, чунки аз сидқи дил мега ки ман ҳамҷара ремонт кардестам. Мақсад кадам, буд кадам. Касе ки мегира худо хоҳад баракат меёвад. Ана баъдан кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, инами WhatsApp барои реклама мондагем. Метавонед равон кунед ки омада аз пеш набор мекунем. Раҳмат ки моро интихоб мекунен, мода бовар мекунен, аз сайтҳои мо хона мехарем бачаҳо. Зиндаву сарбаланд бошем. Бо шумо будам Савдо ТВ дӯстон.